Barbie, zvezdana pustolovina. Nekada davno, u dalekoj galaksiji, zvezde su svetlucale i vrtele se nebom, dajući galaksiji svetlosnu harmoniju svojim sjajem. Ali staro proročanstvo je proreklo da će se harmonija razbiti. Zvezde i planete će usporiti svoju igru i nestati, ostavljajući galaksiju u mraku. Ipak, bilo je nade, jer je proročanstvo takođe govorilo o spasiocu koji bi vratio harmoniju zvezdama. O nekome sa srcem vođe. Ne o njemu. Ni o njemu. Ali probaj to da kažeš kralju. Iako je kralj pokušavao i nije uspevao, mnogo puta, bio je ubeđen da je on taj koji će vratiti zvezdama veličanstveni sjaj. Samo mu je trebala mala pomoć. Zato je okupio tim sa posebnim veštinama za misiju spasavanja zvezda. Can you feel it all around? Hear the sound, got me up and I don't think I'm coming down. Hey, it's a